USA pen bang ki thom son than kuru tum di phulam ding atwa theso aju art of living asa hemalong kewang monsam ning karong aphan ason ase ke charlie BJP Assam Pradesh Committee pen MSC Ramsing Timung upon Assam Pradesh BJP membership drive a convener or Pukepe. Dongkamugam Police Outpost ki parlo setoya dong Rameswar Tokbi arong along hojai pen kidam akubiraj banghini upon meklang no asai ke claim. Kardom Karbi prime time long peneli junali timungpi non bir dang ton pen arju ikha USA Michigan State University pension than group bangi thom jakhong ki thom arnikang sam diful amding atwar theso aju art of living asa hemalong nang palisi ason asaki kacharli pangcheng pusi kat news along birta nang pale dipu lamding atwar theso aju art of living asa hemalong nang ki pale son than group bangi thomatum amen lage Dr. Jennifer Harrison, Dr. Timothy Pamil, Lepen Dr. Luan Pamil Henlo, alang litum Guru Sri Sri Ravi Shankar pen inglong akhe, aphan kapaching thurasai ki claim ati monsam pen ki do ki thak long ji aphan saya mo ki dengalam, kachini ji aphan tarlip ji, talo troxy lepen langroi krigi thom nang par pen Karbi anglong dipu along nang ki pale areng ki lok bang ki thomatum Karbi akhe puthak tak kahumri paduji, inglong akhe ki choki jun kitun kidang kang thuki mung jutang jubat hai hoyan ta dipu along ki do isek alang lituben kahumri ji alamdo areng kilo akhai Karbi anglong ke wangla pen kahumri ke mesen lo pusi jaimek pachun banglong biring tila pen mohon taro tum ning chparong BJP Assam Pradesh Committee pen non hejong MSC Ramsing Timung upon Assam Pradesh BJP membership drive a convener or pupexi BJP along bang pukimia men kitap amu pangcheng Assam Pradesh BJP membership drive a convener Ramsing Timung pen lam thekilong atengke Karbi anglong along ta BJP along men kachithap mate membership drive amu pangcheng po bang pu men kachithap asai surihini ra krip li krip ho aningkan kapangching a membership drive angkung ingthum damsi wosik trok ani pen Karbi anglong along ta BJP aphan aning ke hang abang phubang phia tu men che thap long po song pen varsai ki pia hut BJP along men ka che thap ji aphan convener Ramsing Timung pen Karbi anglong arada phan towar chulang la BJP membership drive poke digitally tamne miss call pen ki pen membership drive lage 2014-15 si chengpon lo hala suhuta nile gute Karbi anglong non ke east west plus ke east west lo hala suhuti tame nile Karbi anglong angkang pi east west pangrum pet pen nile tum BJP leader non che lo potmo mai bangsa pen chenglok orun terang pen chenglok kado kawe alidar do an chelang pet sinil tum 14-15 aning kanta membership drive lo la soteng pen 1,20,000 a membership ni tum drive lo BJP membership pi lo la songbong pen miss call pidat pen 1,20,000 a membership kelong pen atum afit member miss call pidat pen kisum ako follow up kuri thunang lang details address postal address pinang lang lahai ki pipe join pen ajok 1,20,000 pen per nang sun tuglo la regular kal dela regularize kal dela la sinon pinian ke nikan freedom tangla 15 16 17 19 pini nikan free nikan thomba nikan pia fit puthot all India membership drive la so bang aku puthot dothupo tamne la 2014-15 ahot 15 years 16 years 17 years lahayos arisu jang atum pinige 18 19 20 21 nang duelo lasan taksi Karbi anglong Assam long sitame membership drive aphan committee do lasan taksi Karbi anglong aphan ta state BJP committee penili phanse convener nang peklo laso teng pensi nili non Karbi anglong is Karbi anglong dangpi nilip tum committee do co convener do la kado ko la pen party is committee district committee pen chelang pet pen si MLA Montri EMC elected member do an chelang pet pen si nilitum non membership ke dai pan pangcheng po la so membership ke dai ke pangcheng ni ke 6 July
lake 6 July ke Sama Prasad Dr. Sama Prasad Mukherjee langli amangge thek arni la so amangge thek arni pen pacherap si BJP membership drive all India la so 6 July ni si ingpupo la si along tin 126 MLA constituency ta la so ni kangpu padoji la si Difu doji Bukajan doji Hauraghat doji Boithalangso doji Karbi Anglong ta la si hala so ni si ingpupon po la si anu tin sita me puthot membership ka vetum an ke miss call pc la so miss call through dc ako reply wang thoji membership primary membership la so identity number manglong ji la so teng ban ako eli follow up kuri thu nai hala dak nang than pon bompo la so teng si fill up ponang po la so membership ta kadok beta do rep nang ji la bjp ke kroi potum an phan ke do pet nang ji la dat pen ako active member puta dolang active member puatum ke bang aprang ke bang pharosi membership drive back nang ji la pen non bang ke bang koira forward la si bang koira fo ke drive back nang ji komani jong si mane mo anisi village council election ke turning hang do town committee municipal board autonomous council election MLA election MP election hey hoy kaddo ka election ki thordun je along aphan party hin pen ticket ki pi ke lake membership active membership doma ave ma la support aputhak si base ticket ke hang arait do ave daksi klangpo la si non elitom Karbi Anglong long ta ke damtang 2017 18 19 la so ningkan ini bar ningkan ni thom angbong 1 lakh so se akorte ingjiratum membership enelang BJP nang join donel sitame latu membership ave la si pinian ta latum ke BJP kalilang BJP phan vote ke jok puamun abang puchalang la si latum non amat BJP vote ke jok chota bangali BJP claim bang fulo pu ka chekrong ya phan a member lo pu ka chekrong phan pulo tangte miss call pi nang je miss call pen membership end nang je la sinon ke elitum theklong lo BJP long ke theke dinga tum ta wang bom lo non bisarlam bida singleng alang lichor kuntila rong hang pi lai tuman ta non BJP long siduelo sitame latum BJP kalilang pinian ta matro BJP long kam ka cherap dun cholang acho sing choy dun lo kan kali BJP long kam ka cherap dun la pen phut ke jok abang fu cholang sita 6 tarik ni 6 July ni penjang se miss call people membership and loplote permanent BJP long gela tungke every 6 years men la tumha renew kuri ji hala so renew hujong si la tum avedelo pote la desi than po sita once batai si jong se renew bada membership drive and undelo plotangte 6 years ke lage primary member ke doer po la pen la tum ako election ke thura process nong damji plotangte non la 6 July pen 22 August ang bong an he 21 August ang bong an he ame thang jong ta ame thang membership primary membership number doji mati la so number teng pen la tum membership drive enangji bang koira form ni phan chingki dam pen si membership palu nangi alote alang members active membership long po an galang MP ta hanglong lo MLA MSC town committee pen cheng lo asitin election along ta alang party hin pen ticket ke hangi right dulo kali pulo tangte la so ticket ka hangi right adat po hala so ticket ke hanga form hot masi reject dat polang lipan ke jong si alang nitum jong si la active member long jong si bang koira pholong jong si active member long jong si adat plote ticket ke hang lunji bang koira pholong pu bangali alang metang si rong asor phan rada phan bang koira pho amunit phan BJP long wan thek nang po membership drive pitang po miss call pen la si isia phone number pen bang free apan membership drive bisalam nangli miss call nangli number pen miss call endalo mate and that a fit banke nangli details bang fill up mate lapen nangli core ta dolang nangli injir tum dolang bas akesar tum dolang latuma member repute la nangli mobile number pen mata membership drive met nila bang fian me la isi mobile long pen isi mobile number long pen la si la hello la si non ke non dilok mudiji Narendra Modi ji ta jong si membership drive active membership ave aprang ke do activate kori thunang nang la nei la membership hai active member ta activate kori thunang nang la sila so activation bang ave thu that polo tang te prime minister afanda party hin pen samon kori un
Narendra Modi ji phanta laso bang question kori un ba pasun un la soja kangdo lasinon nili tum kadawe autonomous council elected member penchenglok CEM akai penchenglok EMMC tumanta non kadawe ta membership and to nangpo members aprang and elo pute choklo sitame ako election process onge do dun bom lang pulon tangte active member aphan ako alang litum bang ko ra pho ako chiri tu nangpo lason se anutinta claim pon nangpo lasi 6 July nike nilitum Karbi anglong kang Assam angkang mate all India lang ta nilitum arni si vet se baji kebapor ingpu ponpo all India lo lage la si hala sorni la kethe keding barong asor kado ka ve tum BJP long membership ki endonji BJP party long ke do aning hang ke do dun aning ka hang tuman setame also ni miss call men membership ki energy upon our side people la penilitum party hin pen district committee hin pen mondol committee hin pen shakti kendra to board committee a committee to hin pen sitame arong damji ja pen jirpi jirpo kado long ta damji from the jida hala miss call pidat pen sitame la so from pen alang ni tuman suhi pakuri damje la sila so from pen si ako angsong palit huji la so teng si apit galang letum isi anutinta membership card longpo anote nge BJP member la si ladake BJP membership ki NK madute enlong nang letum la reporter penjenglok media penjenglok doctor engineer secretarial penjenglok primary membership ke kadu eta enlong mote la active member bangke government flight to bangke enong le data hai langsung si mo government job pen chiri lote la bangle belek lam le setame membership primary membership ke enlo kado kaweta de accept la chukomar tum claim bom kali la sop talong primary ke long nang li phut jok ta jok khanta jok me nang ni ngang ling pojat mat lage puthe nang li BJP phansi phut jogi pua identity card nang long do joy po nang li je BJP membership ke pirthe mune chini ate de je BJP to se chini chat po lage BJP hala central committee state committee to ba district committee long se nang li identity ke do chat po nang li ni li BJP member lo pulote chethan te chini pe chethan the pute chini ne la son thak thak lo nang li phut ke jok ma phansi ke jok chethan pulote chini po chethan the dalo pute jok la chini lo nang li si chini lo lage ma phansi phut ke jok ma la son si BJP membership ke anke sakorial tum ante en me la si nili hin convener hin pendagut kado kawe karbeng long arat tum phanta membership ke anji phan chuning rilo la pen development pen chenglok ako karbeng long ke la be kapre ga issue ta do hempre ga issue ta do la kado ko be pen ke pachun pon thege phan pulot nang te etum dak stable government do nang ji autonomous council ta la pen dak MP MLA sitame batai si bahai chot ke chok se dai ji la pen la hai homosya problem okha ke sob ji pulote apor nang ko pen ninkan phone ninkan trok pele kado we homosya sob la unji la son kali la sidak stable government do nang ji pulon de non ke BJP government se suli bomlo ke wangya ni mokhata BJP government ke pato thulong pen la hai karbeng long homosya mokha pachun long pamme ji phan pulotangte elitum kado eta BJP phan kroidun horse la elitum homosya mang cepachun dun je phan se elitum bor inang po ase government lar bom pulotangte homosya ke apit la issue ke pumar apit do bom po la so stable government apansi nilitum da karbeng long da BJP pang tang fansi membership nilitum target ke lakh si pusi target le di la sinon Assam long 39 lakhs membership do la 39 lakhs pen la sinon within 10-15 days ang bong la 6 July pen nilitum 40 lakhs ke pa playing fan bor ipo la pen sistema up to August an nilitum karbeng long pen ta 1 lakh baki piji fan bor idun po athe la ningkan ke thomang bong 1 lakh isia rat BJP long joinelo sistema la tu membership en elang la sila so a membership en lo pulo tangte alang tum BJP benong lon ke la tangte sir nang tum la membership pen ke palong ji phan nang tum ning it hedam je 1 lakh 2 lakh bak society ta hai punang tum ning it hedu ma membership long non ke theklong ke non ta chudam tang MP ke leg hot da minang tum theklong loge ko loge long
aprang kuan lo kelong non kuan lo kelong 1.5 lakh so senang bat det mati lasi 1.5 lakh ang bong ke primary membership kabilang atum lo non nang ke bat lo mati la ningka niang bong BJP nang ke chepo ok dun ba bhut ke jok tum lo mati non BJP fan ke kroi se ke jok lo mati lasi la 1.5 lakh ang bong ke lak si amunit ke membership endeji la baki suri phoke bange mane ke apor kawe papne hai dukok thai mine sitamil tum nil to matha ke lag siba ke membership and mangdoji West Karbi Anglong Hamren Cultural Center penching pikithip lunbarim kachar he kithan jiaphan aruin koiraner ke penmen ka chithap ani pathik mono labang so se ke aphan pinso hin pen ke nutbakta men chithap abang avilang arso hin pen ke bang trok amen chithap dunlo pusi Hamren pen nilituma phirang ke katni salong betanang pale Karbi Anglong Autonomous Council pen West Karbi Anglong along the Hamren Cultural Center along Chengpi Kithip Lunbarim Kachari Warsai Padolo Tuning Surihini Rakriner Kep Aningkan Laso Center along Men Kachit Hapkato Kave Bang Inkora Troxy Ando Pining Aningkan Apanta Arua Chiklo pen Chengpi Kithip La pen Lunkan Parim Maseke Kapang Chengjia pan Pinsoar Lo pen Kachuning Ria Lo Papon Lo Bonta Pinso Hin Penta Inut Bakta Chengpi Kithip Aseke Ke Enjia pan Amen Chithap Abang Avelang Halapu arloso hin pen ke pang trok lunkan barim kacharlia phan amen chithapon tanglo non owe kimia tum karbi jutang kacharli jia phan aning ke hang hiang thek ke klang ke karbia khaya phan isi ke heno akya pusi chirok tok abang puatum aning kaphere phone alam chipaklang non malom so por phan birta muing ton piksana Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flask, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Hinamo pipothat bertalong mangthulo West Karbi Anglong Dongkamukam Police Outpost ki parlo setoya dong Rameswar Tokbi arongalong idon vet banghinia sopia phan meklang no asai claim that posi Dongkamukam penelituma phirangke kanu salong bertanang pale laso meklang no alam ki klang thupen Karbi Anglong along hem arlo anta suarlo atum raikom avepuke ahoklilo Nilituma phirangke kanu salong bertanang kilo tenge Dongkamukam Police Outpost ki parlo setoya dong Rameswar Tokbi arong amekar teron hemasor amek ke hinwa jo inut kubira chalong se chilang dunlo nogam pen kibang akubira chalong teron hemasor se chilang dunsi amek chilang bomlo jakhong priya nita teron hem kubira nang palisi teron hem amek kawi abang pia phan se lang thu bon ta kubira chabang aot lang no kachuma thajia phan hem aru lutsi teron hem asopi banghinia phanta amek lang no asai chuma thalo lasopor ihum rong asor kubiraj kahino kachumatha asai langno thekdun long si kubiraj phan un an areng pasosi aphi ot langno bang pu phan Dongkamukam Police Outpost arideng pajero rat arideng areng kiso kubiraj phan se kilang ji phan Dongkamukam se kilang ahem ponlo monta towari beng achithe avidetlo West Karbi Anglong ISP pen lasolam apia lo patini ji phan tongsekot pen sai deng ponlo pusi birta ki ena hamphang phan than pachini ronga sor ka tengkheng pen apran kidam akubira chahem hojai ran katara sor hosien ali pusi pangthek আৰু আমাৰ এই যে ঘৰৰ মানুহ চকুটো মানে দেখা পোৱা নাই অপাৰেশ্যনো কৰা হৈছে গুৱাহাটীত লৈ গৈছে ফেমিলিটো তেতিয়া সি মানে এনেকৈ আহি মানে দেখিলে যে কি হৈছে এইটো বোলে তেনেকৈ হৈছে অপাৰেশ্যনো কৰিছে অপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ হৈছে চকুটো এতিয়া দেখা নাই তে সি ক'লে যে মই পাৰে সি সদায় আপ ডাউন কৰাও দেখা পায় আমি কিন্তু আমি এনেকৈ কবিৰাজ বুলি আমি জানা নাই আচ্ছা তেতিয়া আৰু হয় নেকি পাৰে নেকি আপুনি বোলে হয় পাৰে এই এনেকৈ এতিয়া যোৱা 1 তাৰিখ পৰা পাৰে বুলি কৈ মানে এতিয়া পূজা পাত্ৰ মানে কৰিব লাগে এনেকৈ ক'লে আৰু এতিয়া 1 তাৰিখত মানে সেইটো পূজা পাত্ৰ কৰি মানে এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই যোৱাকালি যেটো পূজা পাতল যেটো কৰিব দিছোঁ সেই ছোৱালীটো ক'ত সুধিলে তেতিয়া ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহকেইজনে ক'লে হামৰেনত যাবলৈ মানে হামৰেনত যাব লাগে বুলি পেলাই হামৰেনত গ'ল কিন্তু গৈছে ডংকা ইয়াতো মানে হামৰেনতে যাম বুলি কথাটো কৈছিল কিন্তু আসলতে Dongkamukkamতহে গৈছে মানে এইটো মানে নেক্সট দিনাখন এইটো কৰে নেকি এইটো ভয়ত তেতিয়া আজিতো ইয়াত আহি গ'ল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি পেলাই মানে ইয়াত আকৌ ছোৱালী বেলেগ তাৰ ইয়াত তাৰ ভাগিয়েনিক এই তৰুণ তেৰণৰ ভাগিয়েনিক এইটো এবাৰ মেট্ৰিক দিছিলে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক মানে সেইটো কোন বুলি কওঁতে তেতিয়া ক'লে এইটোতো মোৰ ভাগিনীয়েক
তে ইটো হ'লেও হ'ব আজি মানে এইটো পূজা যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই যিজন যোৱাকালি যিটো সেইটো মানে আজি মানে তাৰ বিপদ হ'ব সি মৰিব গতিকে সেইটো মুঠতে আজি এই পূজাটো কৰিব লাগিব তে এইটো কৰি পেলাই তেতিয়া মানে আকৌ সেই ছোৱালীজনী যিটো নেকি কি তকবিপি ৰাছিংজা তকবিপি তাকো সেই একেই যোৱাকালি যিটো ঘটনা কৰিছে ঠিক এনেকৈ আজিও সেই এনেকুৱা কৰা হৈছে কুকৰ্ম কৰিছে বিউজ কৰাই দিয়ে বিউজ কৰাই পেলাই মানে একো কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় সেই সংগঠিত হ'ল আৰু তাৰ বাবে এতিয়া এজন মৃত্যুবৰণো কৰিলে এতিয়া কি ক'ব ছাৰ এখন কেনেকৈ সংগঠিত হ'ল বা কি আমি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আমি আচলতে ঘটনা এনেকুৱা 10:45 মানত আমাক এই যিটো চিত য়াদম গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আহি পেলাই অফিচত জনালে যে তাত মানে এজন মানুহক কিবা মাৰপিট কৰি থকা বুলি আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমাৰ IC দৰকামকাম গাঁওবুঢ়াৰ গাঁৱত দেখিলেতো এজন মানুহক তাত মাৰপিট কৰি থকাটো হয় লগে লগে তেওঁ চিভিল হস্পিটেললৈকে নিয়া হ'ল চিকিৎসাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ তাত যিটো দেখুৱাবলৈ আৰু ঘটনাস্থলীত আমি আকৌ গৈ পেলাই আমি যেতিয়া সোধপোছ কৰিলোঁ দেখিলোঁ মানে যে কবিৰাজজনেও অলপমান তেওঁৰ হেৰি আছে মানে কবিৰাজী নামত তেওঁ অলপ বেয়া কাম কৰিছিলে দুগৰাকীকৈ ছোৱালী বেয়া কাম কৰিছিলে যিটো কাৰণে তেওঁ এই ঘটনাটো হ'ল কিন্তু যি হওক বস্তুটো আচলতে আৰক্ষীক জনাব লাগিছিলে আৰক্ষী টাইমত জনোৱা হ'লে যিটো আইনগতভাৱে যিটো ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব আৰু আইনৰ ওপৰতো কোনো নাই আইন আমি কোনো হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আইন তেওঁলোকে হাতত তুলি ল'ব নালাগিছিলে সেইমতে আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এইবোৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু দোষীয়েতো শাস্তি পাবই লাগিব সেইখিনি এটা জঘন্য ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব আপুনি কি গম পাইছে ছাৰ ইনফেক্ট আমি নিউজ পাইছোঁ মই এৰাউণ্ড বিটুইন 12 to 1 o'clock মই নিউজ পাইছোঁ যে মানে তাতে এনেকুৱা মানে কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে মানে ডাঙৰ ঘটনা হৈছিলে ইয়াৰ মানে মই অহাৰ পিছতে মই ভালকৈ মানে বুজিলোঁ যে ইনফেক্ট এনেকুৱা মানে ছোৱালীবিলাক মানে ছেক্সুৱেলি এছল্ট হৈছিলে এনেকুৱা আমি ইয়াতে মানে দেখিছোঁ ইনফেক্ট কথাটো কি আছে মেইন ৰিজনছত কি আছে আমাৰ ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিভ অন্ধবিশ্বাস সেইটো মেইন ৰিজন হ'ব চাগে মানে বহুত মানুহ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে বেমাৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মানে ডক্টৰ মানে কনচাল্ট নকৰে বেছি এনেকুৱা মানে মানুহৰ লগত ওপৰত তেওঁলোকে বেছি ডিপেণ্ড কৰে দিছ ইজ দ্য মেইন প্ৰব্লেম চ' ইফ উই হেভ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম উই শুড গ' টু দ্য ডক্টৰ ইমিডিয়েটলি গতিকে সেইটো মানে আমি এৱেৰনেছটো আমি আৰু মানে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এমং দ্য লোকেল পিপুল যদি যে কিবা প্ৰব্লেম হয় কিবা মানে স্বাস্থ্য প্ৰব্লেম আমি চিধা ডক্টৰৰ কনচাল্ট কৰিব লাগে সেইটো মানে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি মানে আজিৰ পৰা এৱেৰনেছটো আমি আৰু স্প্ৰেড কৰিম যে আমি এনেকুৱা মানে ফেক মানুহৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড আৰু নকৰিম চ' দিছ ইজ হোৱাট আই ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং দিছ আৰু এজন যিটো মৃত্যু হ'ল ছাৰ কেনেকৈ হ'ল আপুনি কি গম এজন মৃত্যুবৰণ কৰিলে ৰাইজে পাব্লিকে পিটি পেলাই ইনফেক্ট condition to Z whole, whatever be the condition, public should not take the law in their own hands. In fact, our district administration ase, our police administration ase. Any kind of law and order, district administration and the police are there to handle the situation. Situation handle koriboli, our police or district administration ase. Gotike, jimai mane problem mane dangor hoy. However big the problem is that I wish the public should not take the law in their hands. They should report to the police, and the police will do according to the law. So this is main thing which I want to mention. Arnigi so alam chethan letle si West Karbi anglong sarpimar adilung sok ke chelang det anpin pusi bathalang so pe nilituma phirang ke jasan inghi kat news along birta nang pale la henlo West Karbi anglong ahidi la anonigi sota alang lituma phan khang un e hector crepo ingkoy ahidi Goya Ranjit Joha Bora Laksmon Asok ke chelang det alang litum koson si methang hidi sok ke kapatang dabji mala si kamatha Karbiang lo Autonomous Council pen hidia jo langkipon jia phan langkipon adong mate irrigation padulo sita saikatiki apar hud hidia jo lang anta ave pusi chutiki arat ningri rinti ধান আৰু বৰা ধান আৰু গয়া ধান ৰঞ্জিত গ্লছমন এনেকা লগাই কৰা মাটিটো কিমান এৰিয়া মান আছে এটো 20 আৰু 15 হেক্টৰ মান হ'ব দাদা আপুনি খালি ধানৰ খেতিয়ে কৰে ন বেছি বেলেগটো নাই খালি ধানৰ খেতিয়ে কৰে ইয়াতো কহিয়াৰ নাই আৰু আহু এবিলাকটো নাই আৰু এটো এক খেতিহে কৰে আমাৰ বিলা এটো বাইদেউ একটা সিজনে কৰে নে দুটা সিজন কৰে আপুনি নাই একটা সিজনহে কৰে এতিয়া পানী অসুবিধাটো হোৱা নাই চাগে পানী অসুবিধাৰ কাৰণে ইয়া চাছো
একো নাই আৰু এই চাইডতহে অলপ লগাব পাইছে এই চাইডতো লগাব পোৱা নাই ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি নাই একো নাই ইৰিগেশ্যনটো নাই এই চাইডতো আছে হ'লেও পানীটো কম এৰে বেছিটো নেৰে আছে ইৰিগেশ্যনটো আছে হ'লেওতো বেছি নাই হেৰি এনে ভাল নাই পানী দিয়াটো এইটো আপোনাৰ কাৰ্বি কাউন্সিলৰ পৰা কিবা সুবিধা দিছে নাই কাউন্সিল দিছে একটা দিছে হ'লেওতো ইমান ভালকৈ দিয়া নাই সেই চাইডত ইৰিগেশ্যন নেকি ইৰিগেশ্যন দিছে দিয়াটো হ'লে ইমান ভালকৈ দিয়া নাই আৰু হেৰি Karbi prime time ang kila pons kang ton peklo, dumithak